Sahi tangkai chansilaglaba fawba kumgi nong chudabana lawfam sing law panba yadre lawmi sing mi painare kok takut hapnare. Central leaders sing unaruraba matung Chief Minister Biren yauna mahaki Council of Minister khara ngasi Imphal da halakre BJP na luching balaingak asi kari thoklagadagi haiba tamba ngamdri. Nambul Turel Luna na thamnaba honabada media gi achauba thodang lei haiba wakhalonda lamdam asigi pauchi amadi electronic media gi editor singi oiba mifam ama pangthoktuna khanakre. Amasung bosem na lawba ISSLC examination da toina aranba yaurakpada desam na hakchin na lawi chahi asigi ISSLC examination gi answer script khudingmak nauna re-evaluation tawgadabni haina demand tawrakli. Mayam bukurumzari adom na yengbiriba si Impact News ni ay momoka salam na hauzik pungza si fawbagi marueba pausing miyam da pizari. Kumza lising ani taraga mapan gi chahi tangkai chansilaglaba fawba kumgi nong chudabana tampaki lawfam singda lawpanba yadabana lawmi shingkok ta khut hapnare. Hiramasigi matangda Impact News ki reporter RC Mangangsa amadi video journalist Irom Mochadagi akhanaba paudam ama. Manipur ki pak sawa saruk tagi sada tare dasmik mari ama khaktana lamdam masigi lawu singu gi mafam oiri masigi manungda tampaki oina sada yankhai ni thoida lawu singu gi thabak tawnari pikhraba lawu singu gi mafam asida sathok marang kaina puthopa ngamdabagi awaba amasu lamdam masigi miyamna mayoknari madugi mathakta lawu singu tawnari ba lafam kaya tongan tongan ba hiram kaya da sijinnabadagi nomo gi mangsilakpasu leptri asigumlaba akiba phibam asida hauzik kumgi nong chudabana lafam kaya law panba yadabagi awaba lamdam masigi lawmisingda thengnari kumsat ki oina sa ne na khalaga hulibani hunbadi adu sorna kari tamidamo nongsi suta tarakna kumsi gi adun to khadaro bura khaidu khang mayam laibak ki oina akoi basida noi hunjanare adu nongsing di taraktrapni na ngasai akoi di hundabadi yadabni na laibak ki rang jida dum yaure adu ngasi phawbada pagi sarkar gi site gi zu injil lamata singsingnana ba birakpasu leite Pore lopam pat lopam yauna lopam kayada hauzik ising marik ama phawbo leitre haibasi miyamna khangnarabani masina maram oiraga karamna phau hunduna natraga lingduna chathok marang kaina puthokadage khanmada ahing tumba yadaba lawmi kaya yaunare haukiba sahi chingda mitai thaban gi matung ina inga ingen thagi manungda law panbagi chatnabi chathana dunada laglibani adubu hauzik inga thalu chilalaba phawboda kumgi nong laktabana lawmi singdi kokto khut hapnare hauni hauroi ka khangja nate aduna mayam akoi basi loina hunaramnina khoi ai si fu lautraga di hayeng phak tar doba aduna haubani khangde hauroi khangde adum hunba tare dharam haiba phawdune ba ko akoi yamba makhakana ahing amakak tingaga hunba matam da mai loi haweba hawba matam sa aisu magi matau tamaga aisu ahing amat tingaga omda bida hunba hai tare sorna thogjan biredi si hujipalti tadri tadar ka sunga si mangan tarani swaita hek subir agati soidmaki sangne na mayam ji adu mai asadane hunari nakal amromda kumgi nong taraktrabasu ising marik ama phawbo leitraba maru oina tapaki lawfam ayambada lawmi singna phaw hunba haunare holliba phaw adu oigadra natraga oirodra haibagi akibadi lawmi singda leitaba nate adubu ising yaugdraba lawfamda phaw hunba haibasi thoina kanagadaba mande haina agriculture department gi expert amana Impact News da phongdorakli Lebak marakta koi phau pampina horagaga mapung mari phaba haba je simadi khra wana thoni maraksta nong tabira gadi phajana dum hobang amgani haba jai thaja jabani ising leitriba condition ji dadi akoi pambi jina mapung mari phaglaga hengwa yel phajana pibidu di khra wana thoken lawmi singna law panba yadabagi kham thengna awaba phibam mayok nariba tanja asida mari leinaba department natraga authority na karamna ising piduna law panba yagadage haibagi thorangdi paikhatpa hauji phawbo uba phangdri lawpham singde ising walakpa matamda ising pinaba agriculture department na chahi kharagi mamangda lupa lakya na khujing oiduna leikiba water pump ching aduna kadai da chatkhrabage haibasisu matang aswaida wahang oina hangningai oiri
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯕ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯇꯔ ꯄꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯧ ꯄꯥꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯕꯨꯛꯁꯤ ꯏꯔꯤꯜ ꯇꯨꯔꯦꯟꯒ ꯃꯤꯇꯔ 100ꯃꯨꯛꯇꯅꯤ ꯂꯥꯞꯅꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤ ꯆꯪꯕꯤꯔꯒ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯠꯇꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯤꯡꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯧꯁꯤꯡꯒ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯇꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯕꯥꯔꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯏꯀꯪ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯛꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯛꯇꯅ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯣꯛꯂꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯅꯩꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯊꯩ ꯂꯧꯈꯣꯡꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤ ꯁꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯀꯣꯛꯂꯝꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯁꯨꯡꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯧ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯂꯧ ꯐꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯀꯨꯝꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯀꯪ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯏꯈꯣꯡꯁꯤꯗ ꯐꯤꯅꯥ ꯇꯣꯡꯉ ꯂꯧ ꯁꯨꯕꯅꯦꯅ ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯔꯒ ꯍꯤꯡꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯏꯀꯪ ꯊꯣꯛꯂꯕ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯛꯆꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯝ ꯅꯨꯡ ꯄꯤꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯝ ꯅꯨꯡ ꯉꯥꯏꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯖꯔꯦ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯐꯗꯤ ꯐꯔ ꯐꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯧꯗꯤ ꯍꯧꯔꯦ irrigation facility ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯚꯔꯀꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯧ ꯊꯥꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯖꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡꯒ ꯌꯦꯡꯅꯔꯨꯕꯗ ꯈꯨꯖꯤꯜ ꯃꯃꯥꯏ ꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯏꯊꯩ ꯂꯧꯈꯣꯡ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯂꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯄꯔꯁꯟ ꯏꯔꯣꯝ ꯃꯣꯆꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ RC ꯃꯉꯥꯡꯆꯥ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯉꯥꯡꯒꯩ ꯂꯧꯀꯣꯜ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯂꯝꯗꯤꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯆꯦꯡ ꯇꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝꯂꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯦꯡꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯃꯜ ꯍꯟꯊꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯆꯦꯡ ꯐꯪꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤ BJPꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯐꯝꯃꯨꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯅꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯔ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯨꯡꯂꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯊꯨꯡꯂꯈꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯕ ꯎꯕ ꯐꯪꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯣꯡꯕ ꯀꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯔꯣꯝꯗ ꯃꯈꯨꯠ ꯍꯥꯏꯔꯝꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯨꯡꯂꯈꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯚꯤ ꯍꯥꯟꯈꯂꯤꯌꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯒ ꯑꯃꯃꯝꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯈꯤ मधुदी सेंट्रल लीडरशिप की मखाद ले विदिन दी पार्टी फैमिली मैटर होइबनिना एखोगी मोट लौजबगी वानी मधु डिसीजन लौबसे मखोगी खुत्ता ले अमममनाय यहाकी मोट लौरे मोट पीरे मधुना लौरे मथंग थाबदे मखा थाबदे मखोगी खुत्ता लेखरे तुना लौगनी दा होजिक विदिन द पार्टी नि सिदी जामना प्रॉब्लम होइना खन ए आशा तौजरे तुना लौसिनगनी
Manipurda hauzik lairiba tongan-tonganba issue kaya asigi marakta lengak pairiba singna power painanaba hotnabada mai onsinduna lairiba asi matam chade khongfam handokfam thoi haina social activist CS Nandalal Angom chana phongdorakli wafam asi All Manipur Veterinary and Animal Husbandry Agri Lover Casual Worker Union sinduna lamboi khongnang khongda haujik lairiba lengak asigi matangda pangthokpa khana neinabagi thauramda phongdokhibani CS Nandalana makhata na hai Manipurda haujik cheng tangba ishing fangdaba CAV amadi tongan ba issue kaya leiringai manungda lengak pairiba maselgi marakta luchingba oinanaba lal tauriba asi achumba oiroi amaromdana Chief Minister Nongthombam Viren asi India ge afava Chief Minister amani haiduna ikai khumnaba fauba utkraba mioi amani maramasina mahakna aranba kaya tawi hairiba asi leibak miyam khangna aranba sing adu khangan biu loinana leibak miyam gi awaba asi yenglaga yanadriba nakal anina athuba matamda yasinanaba hotnabiu haiki Sinba sinda bhaibido koi prajagiti matu ithonate ahanbada honorable citizen haigi masidi imung manungi lani imung manungi wathok ne haidana imung manungi wathok oiragadi imung manung wathok tu losan dabadagi mana laikai lala e laikai dagi kun state gi tonga bharat ki mapam khudi mukta loina khangna kare Manipur gi chimisa sindopugi larai se men taba ngamde haibase bharat ki state khudi mukta loina khang kare prithibi ne khang kare atoiba taradi ngarang nanda khwaidagi phai haina haramba chimisa ngasi sindu wari chi kari gino haibase miyang gi wahang oiri Haukiba chahi lishing ani taraga taret ki September tarada phongkiba pauche Dainik Purva Dayada Manipur Legislative Assembly ki Speaker Y Kemchana ILP ki matangta haikibani haina phonglakkiba wafam adu pauche aduna miscot tawbani Speaker na adugumba wafam amata phongkiba leiti haina Speaker ki PRO na thadorakpa cherol amada sengdorakli kumza lishing ani taraga nipan ki June kunga humdoida Manipur Legislative Assembly da Manipur People's Protection Bill pass tawduna Speaker masana khudyek piduna India lenga ki ayaba launanaba Thakraba chahi ama helaba kansida asigumba wafam puthorakpa asi laibak thibani haina cherol asina makhatari Street vendors singi oiba chap chaba mafam ama pidriba fauba pauna amasung thangal kaithel sing hangliba matam fauba street vendors singsu potfam phamhan gadavani haina Manipur People's Democratic Front ki secretary sapam samungawna phongdorakli ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada samungawna hai karigumba street vendors sing kaithel ani asida phamba yaroi hairabadi athuba matamda Manipur lengakna chap chaba street vendors singi oiba mafam ama pigadabani loinana makhoi gi oiba kaithel ama athuba matamda sagadabani haiki Lambigi nakan phamiba ima indol sel singna yonjariba haira adagi injang napi yoliba se ayu nungtin numidang khaktana throughout the day phaman gadabani kaima madu phamaloi haiba taragana moi phamnanaba mafam saba mafam ama Manipur Sarkar na singgadabani sing hengalakpanina market po laiba yonba lakase masi hengatkane aduna maram oiradana anowa pharma kaithel ama koi mafam saba ma yengaga koi sabatai All Manipur Mid-Day Meal Workers Union ki ahum suba conference ngasi Zonoston Higher Secondary School ki conference hall da pangthokre tongan ba mafam singda ki lakpa Mid-Day Meal Workers singna saruk yaduna pangthokiba thauram adugi matangda union asigi General Secretary Hidang Mayum Tikendra na hai Manipur da lairiba Mid-Day Meal Workers sing asi tha amada supna gi lupa lishing amakak piduna laingak na sizinaduna lakli atopa state singi oinadi tha amada Mid-Day Meal Workers singda lupa lishing Aniga chamnga tagi lupa lishing taret ka chamnga fauba piribani atopa state singi workers singdana ayamba senfam piraga Manipur gi workers singdana karigi damak pidribano amaromda Mid-Day Meal Workers singbu lamdam asigi MLA minister singna ngai hak leitana lauthokpaga amuk hapsinbaga thawong pende asigumba thawong matungda tawdanaba mari leinaba singna yengsinbiu haiki Manipur Mid-Day Meal Workers Union sing
ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯞꯅꯒꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯃꯨꯅꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯟꯗꯦ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯨꯄꯥ 2,500ꯗꯒꯤꯅ 7,500 10,000 ꯐꯪꯅꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯅ ꯂꯩ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯕ ꯊꯣꯛꯇꯔꯕꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯒꯅꯤ ꯀꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯀꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯀꯨꯏꯁꯔ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯪ 2019ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 29ꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 7ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯦ ꯆꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯍꯌꯦꯡ ꯖꯨꯂꯥꯏ 1 ꯑꯃꯗꯤ 2ꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯥꯁ ꯀꯦꯖꯨꯑꯦल ꯂꯤꯚꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ JSC ꯑꯝꯇꯨꯛ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯝꯖꯤꯑꯣꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯜ ꯕꯤꯀꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯕꯥꯕꯨꯄꯥꯔꯥꯗ ꯂꯩꯕ JSCꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯕꯤꯀꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏ JSCꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ 22 ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ राउंड 5रक हन्ना लेंगाका JSCगा वारी सानादुना जुलाई 29 की ऑर्डर रिव्यू तौनबा वारी सानाखिबा लेख्रबसु JSCना वाफम अमता फोंदोकलंबा लेतबा ऑर्डर असी चटनानी हाइरकपा असी एम्प्लॉय सिंगी अमुबा नुमित लाकपगुंबनी लेंगाकी एम्प्लॉय खुदिंगमकना इसागी तौदबा याद्रबा थौगाइनी खनबिरगा ऑर्डर असीगी मायोक्ता हयेंगदगे चंगसिनगदौरिबा मास कैजुअल लीव असी मपुंग फाहनबियु हाइना महाकना अपील तौखी लोइनना ngasiगी पाउचे खरदा मणिपुर सेक्रेटरीट सर्विसेस एसोसिएशन मणिपुर गवर्नमेंट सर्विसेस फेडरेशन अमदी मणिपुर स्टेट पेंशनर्स यूनियन JSC आमतुक एंड आमजिओबु लाना उबा याबा वाफम खरा फोंदोरखिबा अदुबुसु लुप असिना हक्चना लौवी हाइखी एम्प्लॉय सेक्शन खुदिमगना माना मागी तबम थोकबा ड्यूटी नि खल्लगा अखोइगी प्रजा मियाम अमसुंग अखोइना छात्र संस्थान खुदिमगना अखोइना चंजन जैब खुंगिंगसे मतम कोइना अखोइ एम्प्लॉय सेक्शन अखोइबु हौजि पालेबा गवर्नमेंटना थवै वावैदना नमथबिबगी मवोंदा थम्बिरकपसिना मरम ओइरगा अखोइ तंगाइ फदना अखोइना अखोइगी फंगमम थोकबा डिमांड फंगनब होनबदा तंगाइ फदना इसागी गवर्नमेंट सर्विस रुंगी मतुंगिना पिबिबदो अदुदगी अखोइगी छुट्टीदो अखोइ निमित निनी खक अखोइगी काइथोकजरगा हाइब खोंजंगजे अखोइ पुन्ना चंजनमिनजे हाइब वाफमदो अखोइ मीडियागी मतेंग लौजरगा लेबाक मियाम अमसुंग प्रजा मियाम अमसुंग एम्प्लॉय सेक्शन खुदिमक्ता जेसोप एमटुक एमजुना हाइजरी नंबुल तुरेलबु लू नाना थमदुना हानगी फिवमदा हंजिल हन्नबा होटनबदा मीडिया के अचौबा थौदांग लई हाइबा वाखलोंदा लमदम असिदा फोंगबा पाउचे अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एडिटर सिंगी ओइबा मिफम अमा पांगथोखरे मिफम अदु एडिटर्स गिल्ड मणिपुर EGM न सिंदुना थंगाल कैथेलदा लैबा संगाई कॉन्टिनेंटल होटल दा पांगथोखिबनी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की डिप्यूटी डायरेक्टर टी ब्रजकुमार सु सरुक याखिबा मिफम अदुदा एडिटर सिंगना मरु ओइना डिपार्टमेंटा अमोट अकाई हुंदोकफम थमनबा नंबुल तुरेलदा इसिंग पैखत्तुना थमनबा इंफ्रास्ट्रक्चर साबा मथौ ताइ हाइबा वाफम सिंग पुखतखि तुरेल असी अचौबा खोंगबाल अमा ओइना मियामना उरिबा असिदगी तुरेल ओइना उहन्ननबा मीडिया की मतेंग लौबा नंबुल की फिबम मीडिया सिंगना फोटो अमदि पाउ फोंगदुना मियामदा चांगनाइना खंगहन्नबा वाफम पुखतनखि मखाताना मीडिया स्ट्रेटेजी यातपा मिफम अमसु फम्बा हाइना मिफम अदुदा EGM की एडवाइजर A मोविना थमखि गुरु इबेम पिशा कल्चरल एकेडमी की मरीसुबा फाउंडेशन डे की थौरम ngasi पांगथोखरे उरिपोक याम्बेम लैकाइदा लैबा श्री श्री राधेश्याम मांडव उरिपोक याम्बेम लैकाइदा पांगथोखिबा थौरम अदुदा पुंगी ओजा लाइरिक लाकपम याइमा अमदी इशैगी ओजा खोइसनाम कृतिदा लाइफ टाइम अवार्ड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर युमनाम जॉय कुमारना खुसिनखी थौरम अदुगा मरी लैनना जॉय कुमारना हाइखिबदा कल्चर अमदी रिलीजन कैदौंगैदा अनि असि मानना येंगलोइसी लेबाग असिगी अपुनबा ओइना येंगलबसु हिंदुइज्म असि रिलीजन नते मसिना लेबाग असिदा लैरिबा मियाम असिगी पुंची महिंगनी मणिपुर स्टेट की ओइनासु स्टेट असिगी कल्चर दसु हिंदुइज्म याउना तोंगान तोंगानबा लाइनिंग सिंगदगी संगसिलकपा अफबा कयाना पुल्लगा निंगथीरबा कल्चर अमा सागतपा ngamlakliba
loinana miyamnasu sagatnari state asida lairiba tonganba cultural organization singki fagatnaba mari leinaba union ministry da taksinbada mahaki oiba mapung oiba thodang laujage haiba wafam phongdokhi ngasigi thauram aduga mari leinana guru ibem pisha cultural academy ki founder laikhidraba guru ibem pisha ke photo da miyamna haikat laikat tamduna ikai khumnaba utkhi कोई मियोय बना सुम खलक पकांदा मेनी अ टाइम कल्चर सिगा रिलीजन गा सिनोनिमस होइबा अदु यामना मरी लेने बगे ममोंगदा अदु माइन तोंना उनै आइगी मियंगददी कल्चर गा रिलीजन गा अनिसी खेने हैना खल कल्चर सिजु अमुक येंग तागदी तसिंगबा कल्चर सि कदाई दे खंगेदगे हाय तागदी इट्स नॉट यू विल नॉट सी इट इन द वेस्टर्न कंट्री दे लेबा कामुदा उबो फंगोय रिलीजियस ग्रुप ता क्रिश्चियन अमदी मुस्लिम गी ग्रुप तसु कल्चर है बिसी की मम्मी ताब से याम चावल फंगो कल्चर सी की मम्मी ताब फजन मुन कंगबो उगदबदी हिंदुइज्म आइना लेबा डिफरेंट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म सिना संदोखरब मफम सिंग पर्टिकुलरली ओरिएंटल वेबा सिविलाइजेशन सिंग दा अदमाय तोन उबो फंगनी मियोइबना करिगिदमक्ता सोसाइट तौदुना मसा मथंता थवाई मांगहल्लिबनो हाइबगी मतंगदा कुपना नैनादुना सोसाइट कंट्रोल तौनबा होटनबा तंगाई फदे हाइना हेल्थ मिनिस्टर एल जेंटकुमारना फुंगदोखरे वाफम असिंगासी नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर गी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम गी तेंगबांगा लोइनाना कैशामथोंग एलांगबम लाइकाई अपुनबा नुपी मैरा मरुपना सिंधुना लेकाई असिदा पांगथोखिबा नोमगी ओइबा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम दा मिनिस्टर न फोंगदोखिबनी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स की साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर अमदी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट कयाना सरुक याखिबा अवेयरनेस प्रोग्राम अदुदा मिनिस्टर न मखाताना फोंगदोखिबदा मियोइबगी पुंसी के ममल असि यामना वांगी मरम अदुना पुकनिंग वाखलगी ओइबा लैना लैतनबा अमदी सोसाइट तौबगी चांग हंथनबा मियामना अमत्ता ओइना होटनामिनबा मथौ ताई हाइना फोंगदोखि suicide ina hai mukil poche karino hai bja gedi social thinker samaj ki wakan khan bangamba afau go like mission hai bja suicide is nothing but a cry for help mateng pang biu hat kap padu ne hai adu suicide to der mi sida apen kai mateng pang ga dage karam kan angang sin pam cha sin tum cha sin mongna ji suicide to ka dage se khang bai jing bai ne machin na di hai dok to bi ai but moi ji lai ni makil ki abnormal behavior moi lang ga tol me to madir hong to ro ba ganda there comes the importance of every guardian, every parent, every uncle. Kolub tugi magi alaman sing like I do alaman sing bating sange. चलिबा थासी के हौखिबा कुनगन निपान के नुमिदांग पुंग तरे रोम ताबदा मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी एल तोम्बी के कांचीपुर खार नावरेम लैकाइदा लैबा गेटता बॉम थमलंबगी थवोंगबु यानिंगदाबा फोंगदोक्तुना वाकन मिफम चथखरे कांचीपुर खार नावरेम लैकाइदा लैबा एमयू की फर्स्ट गेटता कांचीपुर खार नावरेम लैकाइ चौखट खोंगथांग नुपी लुप अमसुंग थोंगजू पार्ट 2 कोनोक खोंगनांगखोंग मैरा पाइबी लुप अमसुंग लैकाइ अदुगे मियोय सिंगना सिंतुना वाकत मिफम अदु चथखिबनी वाकत मिफम अदुदा कांचीपुर खान नावरेम लैकाइ चौखट खोंगथांग नुपी लुप की सेक्रेटरी जी बिमोलाना हाय मिचम मियाम की मरक्ता मिशिमिना थोकपा याबा मवोंगदा बॉम थमजिलंबगी थवोंग असि यानिंगदे अकनबा मवोंगदा कंडेम तवी थवोंग असि कनाना करिगिदमक चथबनो हाइबदु अथुबा मतमदा सेंगदोकपिरओ हाइना फोंगदोरखी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की भाइस ओइरिबा ओजा लेमा पोपम तोम्बी की थोंगांदा बॉम ममा मसक खंगदबा मियोइसिंगना अपाम खरगिदमक मियाम तिनबा मिरक्ता बॉम थंबसी तौबीगनु हाइदुना ngasi एखोगी लेकाय की मेरा पाइबी माइबेल सिंगना असि फमजबन
Rajya Sabha ki MP oiriba KSS Babanandana Sagolbal Moirang Lairak Machin amadi Sagolbal Nepram Major Laikaida Mahaki Local Area Development Fund dagi sagadaba public toilet amaga Chindrel Park amaga Sungsa Sadana Yamlaba Senfam Kaithoklaga Lairam Lehaina Sagolbal Constituency Progressive Committee ki President O Navakumar na Maral Sirakli Hiramasigi matang dangasi committee asiga Paumi Kangpu amaga loinana MP gi fund makada semgat sagatpa loire haiduna sel kaithokraba mafam sing aduda yengsinba chatpada hairiba mafam animak ahangba oina napi na isong shongna leiramba thengnaraki ngasigi khongchat aduga mari lainana committee asigi President O Navakumar na hai MP KSS Babanandana Sagolbal Moirang Lairak Machinda Lupa Lakh Kun Changna public toilet ama Saba Hodringai ki Mangoinana Loire Haiduna Lupa Lakh Taragam Nipan Lokthoklamle Masigi Mathakta Nepra Major Laikai Dasu Lupa Lakh Taragam Manga Changna Chindrel Park ama Suksem Semdringai da Semba Loire Haiduna Sel Lokthoklamle Haina Haiba si Laibak Thibani Loinana Kaishampa Thokchom Laikai Dasu Lambi matat amaga drain matek amaga sembada lupa lakh maudra lokthok lamba asisu angak pafawi maramasina hairiba mafam sing asigi thabak asi mari leinaba singna athuba matamda mityeng changbiu loinana MP KSS Babananda nasu leibak miyam gi interest ta thabak tauba matamda thamoi shengna thabak taubiu hairakli Rajya Sabha ki MP ki फंडगी पैसा लाने से नगरेबा खरा थेंगनाजबदगी अखोइना थिगचबनी हाइनिंगा लेतना नुंगाइजदे मासे असुम तोरकनी हना खंजबनी नाचोबनी पैसासे अखोइगी लौथोखरबनीना साबगी खुदम जेमत उदबनीना अखोइदा नुंगनांगबा मा पोक्सै अदु मतुंगदसु थिगतबिरगा सिगुम थबकसिंगसि तौदनबा एक्शन लौबिबा पामजे Nakalamaromda Rajya Sabha ki MP Local Area Development Fund dagi Sem Kiba Kashampa Thokchom Laikai gi lambi asi Semdana Sel Lokthokre hairiba asi Yumfam Yaudabani haina Manipur People's Club ki Cherol amada Khangalakli Thokchom Laikai lambi asi Laikai asige Mioi Shingna MP da haijabadagi Club ki Mioi Shing Yauna Lisingani Taragan Nipan ki Mars Thadagi lambi Shemba Hauraga Me Thada Loishinkre hairi Pognafam Pauche ki sub-editor Chabungbam Daniel da RK Shanatomba Memorial Journalist Award 2019 piduna ikai khumnaba utkre Thauramadu RK Shanatomba Memorial Trust na sinduna Palace Compound laiba Hijagang Community Hall da pangthokibani loinana Kangla Lanpung Volume 13 Issue 1 kauba English edition ke lairik amasu fongki Right to Information Act 2005 ki matangda nomagi oiba awareness program ama All Manipur Working Journalists Union amadi Manipur Information Commission ani na punna sinduna Manipur Press Club ta pangthokre ngasigi thauram aduda Manipur Information Commission ki Chief Information Commissioner O Sunil Manipur Information Commission ki State Information Commissioner Dr. S. Ibohal amadi Amzugi President Bijoy Kaksing Tabamna Saruk Yaki Loinana Resource Person Oina Saruk Yakiba Advocate Dr. C.S. Narendra Amadi Manipur Information Commission Deputy Registrar S. Inauna RTI ki Kanaba Amadi Matau Karamna RTI ki Kuthangdagi Information Ama Laugadagi Haibagi Matangda Wangangki Kihalaga nupi macha amabu ijat manghan viki haiba Laishram Brajamohan hingna thamba yaroi mahakpu sibegi chairak pigadavani haiduna Bisnupur district ki mafam amada wakat mifam chathakre wakat mifam adu mafam adugi maira paivi sing amasung laikai adugi miyamna chathakibani wakat mifam aduda saruk yakibi nupi macha adugi apokpina mahaki chahi kungamathoi shubata ngairibi macha nupibu yumthang nabada laiba matu macha lairaba Mabubok Thokpa Brajamohana Mamang Chahigi October Thada Nupi Oibiki Ijat Manghan Kibani Matam Kuina Nupa Aduna Nupi Macha Aduda Mahaki Machil Manau Sing Sohan Gani Haiduna Kihan Badagi Nupi Macha Aduna Thaudok Adu Lotsinduna Thamlak Kibani Hairi
Assamdagi Bangladesh amasung Myanmar gi khongchatta lakhiba sampark yatra khongchat loising more yaurakre. Assam gi Commerce Minister Chandramohan Patowarina Luchingpa MLA Taraga Mari IAS officer amasung ACS officer Taraga Nithoi yauba khongchat loising adungasi Moreda yauraki Kangbu aduna More yauraklaba matung integrated check poster border trade and Chamber of Commerce More Manipur Tourism Forum 7 Sister Holidays All Manipur Entrepreneur Association Custom Department yauna tongan ba mihut singa unaduna lalol itiki maramda warisanaki sampark yatra gi khongchat asi Assam Lengaki Act East Initiative ki makhata Assam Administrative Staff College Khanapara dagi tha sigi tang kunga taruk tagi lamtharakhibani leibak ani gi khongchat asida khongchat loising asina Assambu lalol itik natraga factory taubada sel thadaduna sel thum chakhat hanba yaba lamdam amani haibeki paujet sandok lagadauri Patang sois the break amalawzage break ki matungda mahailoisang sing disturbance free education zone oihalu haiba timda tongan ba slogan kaya yauba poster sing release tawkhibagi pau amati Manipur amasung malim ki tongan ba I pau sing puduna lakjage impact news pu mideng taduna lebiu nungai mayam bu amuka na taram okchari bulletin asigi makhata ba pau miyam da pizari Mahailoisang sing disturbance free education zone oihalu haiba thimda tongan ba slogan kaya yauba poster sing release tawkhre MGKLWACA SAAMG SGO AMCTA AMESTA AMGAGTA CESM AMSSTA AMR PSWA ATSUM AMS amasung desam na punna amatta oina semba coordinating committee na disturbance free education zone na sinduna ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba poster release tawbage thauram aduda desam gi president committee asigina convener Salam Akas na hai ngasi release tawriba poster sing asi Manipur gi mafam sinba thungna poster campaign chathaba amadi leaflet sing yenthokpagi thabakshu hauragani haiki loinana disturbance free education zone demand day mathang tha July 5 da chingmairong da laiba TRI da pangthokani thauram asida state asida lairiba mipum khuding makna saruk yabiu haina appeal tawrakhi Manipur da tongan ba government amadi private ki mahiloisang singda nongmata kandana thokliba yakai tingaiba nauriba mahiroi singna laik tamjari mafam sing asida yamna sauba aikogi tungi yumbirel oiriba singsida psychotherapy piriba masi mayam asi tobiganu haibana singba phalau sing asi lauba loina government ki school singdasu government na karigumba right to education act ki makhada piriba budong chaw mayam asi mapung phana yawandragadi masisu mahiroi singda piba disturbance makhalamani haibagi wakhalona tuda karigumba hiram amatagi yekai tingaiba mapung phana phangadoba makogi right sing privilege sing phangandaba loina psychotherapy piba tongan ba state amadi non state actors singi thong sing asi tawbiganu masi leptriu makaidi Manipur gi human resource mapung phana sakotpa ngamoi Manipur gi human capital sakotpa ngamoi haibi wakhalon du changjinjar campaign ni Bosem gi hauzik lairiba head examiner amadi coordinator sing asi nauna sindoktuna handak haidokiba SSLC examination 2019 ki answer script khudingmak nauna reevaluation tawgadabani haina desamna demand tawrakli hiramasigi matang da ngasi sagolbal moirang lairakta laiba desam gi office da pangthokiba paumi singa unaba amada lup asigi secretary general sital oinam na hai bosem na lauduna pangthokiba SSLC examination asida yamna toina aranba yaurakpa asi lup asina hakchina lawi thawong asi bosem manungda aranba tawba khutpu ama lairabara haibagi jingnaba laire maram asina mari lainaba singna bosem gi mathakta akhanaba mityeng changbigadabani loinana mamang chahida pangthokpa SSLC examination 2018 gi exam result da aranba tawkhibagi matangda thigatnaba tawkhiba inquiry adugi report adusu athuba matamda laibak miyamda khanghalu loinana handak first division da pass tawrakpa mahairoi ama position da yaurakpa asina maram oiraga handaki che yengkhiba adu thajaba ngamde maram asina nauna che yengnaba akhanaba thorang ama paikhatpiu haiki
करमना रेंग चनबा याबा रेंग चनबा याना नगना लेबा माहिरुसिंग कमायना रेंग चनबद यौरमद्रिबनो कमायना सुक्लाना सुक्चावबा असोयबसी लेरमलिबनो हाइबा क्वेश्चन अमा थोरकलिबसिना ताकपदि बोर्ड मनुंगदा वेल ऑर्गेनाइज ओइरबा टीम अमना थावेंगी अतमनना असिगुंबा थौदोक असि थोंगनबदमक्ता सिल्लब्रा हाइबगी सिंगनबा यामना चावना देसामदा लै अदुना बोर्ड असिगी लैरिबसिंग असि माकोक्तगी होरगा अखोय स्ट्रीमलाइन तौबा दरकार ओयेना देसामना लौजै देसामना माहिरोय अमदि मणिपुर मियामगा लोइनना अखोयगी लौखटपा याबा थबक लौखटुना बोर्ड असिबु कननबदमक्ता होनगनी चीफ मिनिस्टर की लाइरिक येंगमिनसी प्रोग्राम 2018-19 की मनुंग चन्ना था तरुक चुपना चथगदबा फ्री रेमेडियल कोचिंग सगोबंदा लैबा काबोल हाई स्कूल दा ngasi हौदोखरे कोचिंग असी मणिपुर माइनॉरिटीज एंड OBC इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी MOBEDS ना सिंधुना पांथोखिबनी ngasi कोचिंग हौदोकपगी थौरमदा वेलफेयर ऑफ OBC and Minority Affairs की डायरेक्टर NG बोगेंद्र MCS ना एजुकेशन डिपार्टमेंट खक्ता नतना माहिरोय सिंबु मपुंग फाबा माहै पीनबा अमदी मखोय की चौखत थौरांग पाइखटपा डिपार्टमेंट कया लैरी डिपार्टमेंट सिंग अदुगी मनुंगदा वेलफेयर ऑफ OBC and Minorities Affairs सु अमनी ngasi chathaba haugadoriba remedial coaching asina mahairoi singgi tunglam chatta chauna kanaba piba ngamlagani haina phongdokhi तो डिपार्टमेंट की सुया मेरकनी मयाम खंगी के दबा है वो सरकार असिना थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को साथ में वेलफेयर किया खलिए अकोई की डिपार्टमेंट अनिमक से नहीं सदा मतलब की डिपार्टमेंट का कई डिपार्टमेंट का कोई साथ में सी स्कॉलरशिप लोग सही को देंगे कोई स्कॉलरशिप करता हुई सी के फोरम में से लोग जगह कोई की MOBC की वेबसाइट पे जब भी हो साथ में सी स्कॉलरशिप की करेंगे ऑनलाइन आउट ऑफ सी की तो चाप तो लोग बोसेम कोसेम अमसुंग CBSE ना लौबा चाही असिगी क्लास 10 अमसुंग 12 एग्जामिनेशन दा माइ पाखरबा थांगमाइबन वार्ड नंबर 3 की माहिरोय सिंह तरामना ओखरे अपुनबा नहारोल याइफा तौसिल कांगलोप न सिंधुना थांगमाइबल थिंगेल लियोनी कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबा थौरम अदुदा हंदक बोसेम ना लौबा क्लास 10 की एग्जामिनेशन दा कुनगमरी शुभ पोजीशन तारखिबा अदुगा मार्क इवैल्यूएशन तौरुबदा तरागा तरुक शुभ पोजीशन तारखरबा सेंट जोसेफ स्कूल संगाईप्रो की माहिरोय लमजिंग युमनाम अमसुंग हंदक पांगथोखिबा मेडिकल की नीट एग्जामिनेशन दा मणिपुर की ओइना हुंफु सुबा रैंक तारखिबा गीता एलांगबमसु अखनबा मनासिंग पीदुना पुकनिंग थौगतखि लेबाग असिदा लैरिबा मंगसा ताबम सागै की ओइना हंदक पांगथोखिबा क्लास 10 अमदि 12 की एग्जामिनेशन दा मकोक मथंग तारबा सिंगदा मना मथुम पीदुना ओकपगी थौरम अमा पांगथोखरे मंगसा ताबम सागै की मियोय सिंगना सिंधुना गांधी मेमोरियल हॉल दा पांगथोखिबनी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का मरी लेना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की थांगदा लेमना लायंगबगी कैम्प अमा पांगथोखरे कैम्प अदु ममी थवान फाउंडेशन ना मोइरांग स्टार एसोसिएशन के मतेंगा लोइनना थांगा खुंजिम लैरक्ता लैबा चिल्ड्रेन्स मॉडल एकेडमी दा पांगथोखिबनी जेनिम्स अमदी रिम्स की डॉक्टर सिंगना जनरल मेडिसिन गायनिकोलॉजी डेंटल आई एंड ENT ऑर्थो पेडियाट्रिक्स नचिंगबा हिरम सिंगदा मियोय चहुम की मथक्ता अना लायोंग सिंग लैब्रा हाइना येंखी मियाम अदुदा लायेंगबगा लोइनना हिदाक लांथक सिंगसु लेमना येंथोखी कैम अदुगी मनुंग चन्ना मोइरांग स्टार एसोसिएशन अमदी ममी थवान अनी की मरक्ता फ्रेंडली फुटबॉल मैच अमसु सानखी बासिकोंग जिला परिषद बासिकोंग ग्राम पंचायत अमदी CRCL क्लब निगोम थोंगजाउना पुन्ना सिंधुना CRCL क्लब असिना कोनबा मफम सिंगता नोमगी ओइबा इशिंग योक्तुना थमनबगी पांदमदा इरम खोंगसिंग सेंगबगा लोइनना उचारा कया थाखरे मियामना नोंगी इशिंगबु मतौ करमना निंगथीना योक्तुना थमगनी हाइबगी मतंगदसु बाप ताहनखी
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤ ꯎ ꯆꯥꯔ ꯊꯥꯕ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯏꯔꯝ ꯈꯣꯡꯂꯥꯟ ꯇꯦꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯥꯀꯔ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯦꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯣꯛꯁꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎ ꯆꯥꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕal ꯋꯥꯔꯃꯤꯡ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯍꯟꯊꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ PDSꯀꯤ ꯁꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥ 9ꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔarium ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ MLAꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯖꯦꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯥꯕꯨꯄꯥꯔꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯖꯦꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯆꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ PDS ꯁꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠ 29ꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2018ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019ꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 8,938,138 ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯖꯦꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ PDSꯀꯤ ꯆꯦꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯥꯔꯗ ꯁꯥꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯦꯡ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯈꯜ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯆꯦꯡ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯛ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤꯒꯗꯤ ꯇꯨ ꯕꯦꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅ ꯌꯦꯟꯁꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀꯥꯔꯗ ꯁꯥꯒꯗꯧꯕꯗꯣ ꯁꯥꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯥꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯥꯖꯤꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯖꯦꯅꯨꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯣꯊꯦꯟꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯅ ꯆꯦꯡ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯔꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯐꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯎꯄꯥꯏ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠ ꯁꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯣ ꯅꯤꯌꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃ ꯂꯥꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯃꯇꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯣꯜ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯗꯥꯕꯥꯕꯣꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯔꯨꯞꯇ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯅꯅꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯂꯦꯝꯞꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟꯅ TS ꯃꯍꯦꯁꯇ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯍꯟꯅꯅꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯈꯥꯒꯦꯝꯄꯜꯂꯤ ꯄꯟꯈꯥꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ खितंग सोथबा ओइना तसेंग आई फील तौबा एस सिटीजन अम ओइना अदुन हेना खितंग अखोई एजुकेशन की लाइन दा अदकी मयाम हुजिकी अनौ अनौबा आइडिया हाइदर इनोवेटिव आइडियास पुथोकपगी दा आइना खंगजबा खर तो शेयर तौजरगा अखोई टीम अम फॉर्म तौजरगा ngasi डेवलपमेंट कमिटी से हाइजा तारे अदुगा हेना चखलनबा अदुगी मोट लाक्चबने जुलाई थागी अहानब चयोलदा पांगथोकपा बन महोत्सव का मरी लेना ngasi खुंद्राकपम कॉन्स्टिट्युएंसी के मनुंग चनबा कैवी खुलेन मनाचिंगी लंबीदा कॉन्स्टिट्युएंसी असिगे MLA हाने स्पीकर ओइरंबा TS लोकेश्वर न लुचिंगबा कांगबु अमना उ चारा चहुमगा यांखै थाखरे थौरम अदुगा मरी लेना MLA TS लोकेश्वर न हाय ngasi थारिबा पानबी सिंग असि इसागिनी खंदुना निंगथीना सेवा तौबिनाबा हाइकिबगा लोइना चाही मंगादा पांबीसिंग असि मपुंग फाहनबदा लुपा लिसिंग 10 की मना पीगनी खुल असिगी ओइना मियाम पुमनमकना थौदांग असि लौदुना पांबीसिंग असि हिंगहल्लबदी चाही मंगादा खुल असिदा लुपा लिसिंग 10 पीगनी हाइना लाउथोखी सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन की मखादा सवोंबुंग रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर न सिंदुना पांगथोखिबा हुमद्रा सुबा बन महोत्सव प्लांटेशन की थौरम अदु पांगथोखिबनी ngasi thakiba panbi sing adu medicinal panbi sing yauna iramdam asigi panbi ngaktani panba yabadi kaibi khulen manaching gi lambi mataida u chara thabagi thabak asi haukiba kumcha lishing ani taret ki July ani dagi haurakibani hairi masina phana seba tawbodo aina chahi manga da lupa lising tra aina award pi nei lathokjabase masi apung ban hingam biu amta chidraba khunji oina lupa chahi manga lupa lising kundegi ta daina
मत छेनब तारदे कुंदे ताने पिजगे हदना आई सुमरे एवार्ड से लखोकजरी सबने नर्सरी पामजे मैक्सिमम लेरे लौबीबा मतमदा असगी हिंगनानब लौबीयु हाननाब लौबीनु हाबसे मसिम जु थमजगे हारे ngasi खोइना चार थमजरी पामबी सिंगसे इंडिजिनस प्लान गातनी खोइ माइते गे अदि इनि खोइ मणिपुर तामिल खुंदामिन बिसि कल्चर ग मैलेना उपामबी गातनी बनमसु लुदे बक्ति ngarang thu thai nahan everyday thara ko se yam sange thare je total pambi lising ani khartang helam baya engkale hol akoi beda Manipur Updates Group ki Mission Green Manipur ki makhada chatharakpa u thabaga mari lainana ngasi Unlimited Walking Club ka khusamnaraga Imphal gi Khumal Lampakta Indigenous Plant Chani ga humra thakre Kumza lising ani taraga mangada World Tourism Day gi thauram pangthokiba Mapau Jincho Khundasu Tourism Director gi mityeng makhada Manipur Updates ki Mission Green Manipur gi manung channa Yongcha U Thambal Thaibong Harikuthang yauna u chara humra thakre loinana u panbi yanthatpana mioiba khunaida mangjaba kaya yamna pibagi haibagi matangdasu khunja singda bab tahanana ba workshop amasu pangthokhi Mongsangai da leiba All as Home gi ahal singda Hairok Part 2 Bazar dagi Laisham Giran Kumar Mitai amadi mahaki imung manungi maikai dagi chana thaknaba potlam sing khusinakre ngasi achamba thauram amaga loinana potlam sing adu khusinakhibani Manipur Public Library da ngasi Jugal Sainana iba Dialectical Materialism ki Philosophy Part 2 haina mingthonba lairik ama phongkhre thauram adu CPI gi Secretariat Member Sarat Salam Manipur Library Association ki President ke Chauba amadi Kakching Khunau College ki Statistics Department ki Oza Birensu Sarugyakhi Hauzik sanabagi pau mapan suba National Bombinam Championship ta saruk yagadaba Manipur Sanaroi amadi official sing ngasi Imphal thadokre Bovinam Association of India ki meeting makada Bovinam Association of Assam na sinduna July amadagi manga fawwa Assam ki Dispur da laiba Vugewari Pukanani Indoor Stadium da chathagadaba Championship aduda Manipur ki Senior Men's ki Sanaroi Nipan amadi Senior Women's ki Sanaroi ahum Junior ki Kanglopta Nupamacha Sanaroi Taret amasung Nupimacha Sanaroi Mangana Saruk Yabaga loinana Sub Junior ki Kanglopta Nupamacha Sanaroi Nipan amadi Nupimacha Sanaroi Taret yauna punna Manipur ki Bovinam Sanaroi Kuntragan Nipana Championship aduda Saruk Yagadauri Manipur team asigi coach cum manager oina Devan Moirangthem Nupi Machagi coach oina W Premika amasung Nupi Machagi manager oina W Nirupama su ngasigi khongchat aduda saruk yakhi Juvenile Association Kaksing na ahum suba Tikendrajit Singha Memorial Under 13 Boys State Level Invitational Football Tournament ki winner oikre All Manipur Football Association ki meeting makada District Sport Association Kaksing na sinduna tha sigi taradagi shanaba hogiba Football Tournament asigi ngasi DSA Kakching ki sanabungda sanakiba final match aduda Juvenile Association Kaksing na Sena Athletics Organization Kaksing bu Panjil ani amada maithiba piramlaga chatharakliba football tournament asigi winner oiba ngamkhi tournament asigi winner oikraba Juvenile Association Kaksing gi sanaroi Risikanta amadi Nitis anina match ki kungamanga amasung kontra suba minute singda Panjil amaman Chanabaga loinana runners up tahoraba Sena Athletic Organization Kaksing ki amatangairaba Panjil aduna match ki nifuga manga suba minute ta and close na chankhi Chathakiba football tournament asida team taret na group ani thokna khaidoktuna league match singda akanba lamba taunari
E. Sasikantana Mari Shubha Khuraijam Ramanarayan Shastriya Memorial State Level Open Chess Tournament ki winner oibak ngamkre. Manipur Chess Association ki mityeng makada Khuraijam Ramanarayan Shastriya Memorial Trust ki sentang makada Pachoy Assembly Constituency ki manung channa leiba Juvenile Club Tera Sapam Laikaina Sinduna Club asigi Sanglenda tha asigi kunga humdoi deki pangthokpa hokiba tournament asigi ngasi sanakiba aroiba league match aduda E. Sasikantana winner oikibaga loinana selgi mana lupa lishing kunga loinana trophy amadi certificate ke mapu oikibaga loinana tournament asida RK Apollo Sanana ani shuba position aduga A. Chakri Tombina ahum suba position taki Chathakiba chess tournament asigi veteran ke best player na Ice Manito na takibaga loinana Bit Irom amasung M. Pishak anina ani shuba amati ahum suba position taki Nupa macha ki best player da G. Arosmin Jaslyn T.S. amasung L. Nelson na ahanba ani shuba amasung ahum suba best player ki mana fangkibaga loinana nupi macha ki dana Nadia S. T.S. Karuna amasung T.S. Pritina ahanba ani shuba amasung ahum suba best player ki mana fangki tournament asida makok mathang takraba sanaroi singda mana mathum kaya khudol tamki T.S. Navachandrana Chief Arbiter gi thaudang lawpaga loinana chathariba chess tournament asida Swiss League round mapan sanabaga loinana rated player kuntraga mathoi unrated player kunganithoi veteran sanaroi tara nupamacha sanaroi tara amadi nupi macha sanaroi ahum yauna punna sanaroi humdraga tarukna saruk yakhi ngasi sana punabada Manipur se power house ni haibase sport ki dana ai koi latana hainai aduna chess tournament asisu part amani aduna pikliba ai koi ni minor age tagi horaga up to adult phawada participate tobi haina ta matamda yamna numai ja phawba pinga dagi magi pamsaba magi aning ba pamse sadan bata pati maga tawuda to mai paksaba nami Areba the bulletin asigi headlines amohana miyam da thamjage Sahi tangkai chalaglaba fawba kumgi nong chudabana lawfam sing law panba yadre lawmi sing mi painare kokta khut hapnare Central leaders sing unaruraba matung Chief Minister Biren yauna mahaki Council of Minister kharang asi Imphal da halakre BJP na luchingba lengak asi kari thoklagadagi haiba tamba ngamdri Nambul Turel Lu Nana Thamnaba Honabada Media ki achauba thaudang lei haiba wakhalonda lamdam asigi pauche amadi electronic media ki editor singi oiba mifam ama pangtokuna khanakre amasung bosem na lawba ISSLC examination da toina aranba yaurakpada desam na hakchina lawi chahi asigi ISSLC examination ki answer script khudingmak nauna evaluation tawgadabani haina demand tawrakli